October ni som pathum ni lai ni ania INP Mizo Channel Clear tu te in zain chi bai le vek ule tun tumpo chin state lama tangin bulkan tan lenga ti chuan Myanmar ram chung mun sang sanga chanchin langsar zol deuh deuh kan ngai thale don nia ama saberin ni zana falama terrorist motor riak ta te kha tukindar sari vel khan falama tangin ha kha lampanin an chuak ta a motor chuak zat hi soidane in ang diak lova an chuak teu tin soi mai la adik mai ome nimina falam lampana sipai kalte khan kong laka civil mi anon that pa aniangem falam le kale in kara tu phei khuwa terrorist sipai ten an tha tak ni om tak ruang ni an char thu chin state lama terrorist do tu pola telve mingtar lan lo pakhat chuan soya mundanga an lo ti thin dan angin boman kam ve mai palhlawin ruang an la bel chiang ngam ri chia lo ni in an soya tu tengen ni tipo an la hriat lo thu a soya ni chimlam kong pui zo kal te po pakhu ku atangin chiao thu lama ti chuan chin state lama an kal ta zela chin state chimlam mi ten media ne na an soidanin helamakal motor som kwa zet te hian voin chomhadar som le minute som li khan minda tan lu tep to ni in an soya chonhudar khatvel khan motor som kwa chu an lut fel nia soya ni hetianga sipai sual rualin an pan le ta ka wangin mindat mi puite pon thlabar le hle ni in a soibok mindat lama nge matupi lama nge an kaldon ala chiang ri mai lovani voin chhun lai pel chonhudar khat ri ma deuh khan CNA lama tanga thupuang thin tu selected nia anti chuan ama FB account na thu toy te ziakin kan kap tan nga le ti thuwa ziaka anin kap tan ngal chuni tamai khoi muna nge ti po soi chiang ri mai lova nakin dewa chuan hetianga anin ka le ta ka wangin falam khopui chunga rin lu tak lungpi le lungrang telin thlan ron tal khuwa le tlang zar khuwa ami te chuan an khuwa an chua san veka mun him laman pan nia soi kan mu a chin state lam hi voin chonudar thuma Irrawaddy news ina update dan kanan soi velenga thu chiang tak hi ala om hlei theilo ani mai thei Irrawaddy news chuan hetiang hian report a don thu asoya chin state capital hakha khopui kot chua terrorist sipai motor rual chu Chinland Defence Force ten anlo lam bunawangin indona chuakani atia kan soitak selected nia thu soikha chiang deuh hlekina soi ve thung selected nia soidan chuan hakha khopui kot chua le hakha pia thingtlang kho om masaber khodaya anin kap ti ani chu chomhadar som pakhat vel ati khania chu wangin kan soitak falam lama tanga kalte lo lam bun kha chu alani lo mai thei lungpi lama po silai puak thoma oma kan naute ne na anin machon na aniem ti ero kan la soi thei chi lo ati ani ti chuan chonudar thum le chan ve ve la social media lama thu thar mu tur om le nga la chu falama tanga kal chuak ta te chan chin khani a an soidan chuan chungai ti FB account nei tu pa in a FB post siamin falama tanga ha kha lampana kal chuak ta terrorist sipai te chuan lungpi veng lama mipa an muang ang manin in phennan an hruaita ni in a soi an ti ani a soidan chuan heng terrorist sipai te hian dar som le minute somli le panga khan lungpi khuwa an luta lungpi khuwa a hian silayan kap na sa hle bokati ni in social media lama chuan an soi hloma chungai anti a original post tu hi lungpi mi emo an chanchin hrechiang pha a om emoni chuan hei hi adik nge in rin omani lungpi khuwa mi te hi atam zok chu sipai terrorist ten an khuwa an paltlang don ti an hriat vele an tlan ngal veka atlan ve theitalo pathen khat chu terrorist sipai ten manin in phennan an hruaita ani ber ti chuan tlaidar li vela thu thar kan hriat bel le a hetia an kal zel na lama nierlon khothar chu dar som le chan ve vel khan an thlenga nierlon khothara mi puwantin mung le kumsom pathum mi nopang peng ukling anti an man le ni anni pani hi skat motor nei tu ina an lo len lai takania motor po an man ngal ni in the chin journal chuan soi hei mai hi du tok lovin terrorist sipai te chuan kong tluanin sualan va chua phei ta zela
reality khuan thlen chuan in an hal sak ngal ringot mai ani reality khuwa po hi sipayan sual hle don ni an hriata wangin an lo tlan che sa a an khuwa sipain an hal hi rala tangin an thira chanchin kan hriat thei china chuan in li vela kang mek nia an mu thu an soyani CNO CNDF lampoin mi puite chu film khur taka omin tong povei vak lo turin acha mol mola terrorist sipai te hi ha kha le falam inkar le falama tanga ri lam kalna kong puidunga an vei vak mai theya civil mi te manin in phenna nan mang thin sia chu wangin thi le dam thuwa lo chuan vei vak lo mai ru an ti ani CNF CNA te mun pui Victoria Camp la kan tum dan tur terrorist sipai te ruwa man arin dan salaitet nia chuan a soiboka Paul nia intenin than tlang laman panarin thu ti hian soya min kap tura lo thok chuak masa an nia indona chuak ta ni falama tangin ri lamakal tok an omarin oma ri lama tangin than tlang laman pan le inarin om ti chuan Paul dang chuan ha kha lama tangin than tlang laman pan arin om bok ati voin choma lama tanga chuak ta te chuan kong laka be an tok ta ngei chu nia an chanchin hi naktuk lama chau chiang takina soi thein rin om hetianga kong laka be an to wanga ni nge yanga voin tlai lamdar nga le chan vevel khan falam khopuya tangin terrorist sipai motor somni le pariat an chua bel le a ha kha laman pan pheile ngei ni in a muna om te chuan an soyani tunlai hian chin state le sakain le makui region lama terrorist do tu te then fai tumin terrorist council chuan special force dinin how tu pani arut tharta a an operation hi anorata clearance operation ming anvu ani anorata hi sangkhat le somli le palikuma pakan dynasty dina kolram ramro puya din thar le tu ania sangkhat le somsari le pasari thleng lalna athoka chumizwa afapa solomin anti in alalna chun zomani call history a chuan engtik ma ming dai to lo tur sipai huai sen tak mai ania a ming choyin anorata operation clearance an kalpui ani bera engemon an zel don ni kalimiu khopuya hian ni zandar sari vel khan terrorist sipai te chuan buchuk road le nachong road in to na peng thuam cherry store zone platforma ril rulama rual ban lo mi pakhat an soisa nia soyani a chanchin threchiang tuin media ne na report dan hian thina tirim du hle donani hetiang hian soya ril rulama rual ban lo pakhat chu terrorist ui chau panga in an soisa kron vak vak maya lero chan bung te nan chuwa an silai mor te in an so chot chot mai boka alua hliam na takaturani hetia an soisak lai hian an kiang hnai velami ten thlan lo la kan hlowa wangin sipai pakhat chuan an che vele in te chu silai ne na tin kualin camera thlan lo lak lo nan rang taka kong khar turin le tu man meiti eng lo turin avova an soisaka hne na chuan nangpo ti hian I thia chuak tamboka relo te I thi ve mayang an ti kher boka mihring ril rupa ngai pon pu hlol lo atiani he ril rulama mi ang talo hi tukin lama kha chuan nizana an soisak na hmuna an mule to lo nge nge a thi hnayaro atam hle antini sakain region yu township huam chunga wet phiu khua cheng nupani chu october ni sompani nizan khan an khodaya chol na buk te bula an that ne soeni an tha tak te hi ma chu chu win le ma thelin ten nia ma chu chu win phei hi chu okas thla an ka hlum tak an khoveng lal sipain veng lalata na an ruat utong tria farnu nia soeni unaw nawin ramta na nun na hla na anin ngai ve ngei om sia azia lo ngot mai heng mai chiate ruang hi tukin khan terrorist laminan vala a anlak rual hian an then om khuwa te chu vovin silayan kap thuai thuai maya khochung pon dap na sale hle ne soini in mithen khat chu an tlan che hialani Makui region Yisachu township huam chunga Suichong khodaya mun rang ranga PDF tang rual ten tukin dariat vel khan terrorist sipai motor pahni anlo lambuna terrorist lammi pali in hliam na takan tuara antam khochu arin omlo viu ni nan soi
motor pakhat chu leilet phaya a in so thlangal dot maya sipai pakhat a thingalani October ni som pani ni zandar kwa vel khan Makui region miain PDF le Pau township marlama PDF te tang kopin an township in ri na om zipia police camp an beya darkar khat zet anin kapa police pani an thi nuin midang chu an tlan cheta hloma chutia an tlan chiat santak china police camp chu an hal sakta ni in miain PDF te chuan an soya hliam tuar an om nual an rin thu an soibok okas ni som pakhat po khan pakhuku khopuya check gate pakhat chu PDF ten an be to a bompuak en thli thlai tura police local te po an lo bom zui le bok ni in pakhuku PDF te chuan voin khan an soya thile hliam an om le om lowero an soi talem lo nimin October ni som pani khan aram chung mun rang ranga terrorist sipai somli chuang an thi ni in NUG chuan a soi an soidan chuan nimin October ni som pani khan ram chung mun rang ranga operation mun somli chuanga PDF tele sipai terrorist do tu pol rang rangin ma an lak na terrorist le an lam tang mi somli an thiani atiani Kachin state Sian state mun le karen sakain le makui lama mun som pariata indo na chuak ni inan soya rampum huapa boina chuana hi mun somli le pakhatani antibok media rang rangin an puan kan la khoma tang kha chuan thi hi hei ai hian an tam kan an ringot maya ma se NUG hian chiang taka an hriat chin ni chiang ngei mai an puanga nga yela tin an ni po hian an chu thei chin ani thu soin thizat dik tak hi hei ai hian an tam dai zok theiang an ti ve bokani Sian state mar lampo hi aboi view mai Mose district Mungku township huam chunga terrorist tele MNDAA kukan namsipai te anin ka na sadawangin thingtlang khothum vela tangin mihring zali vel chu anral tlana nimin chhun lai vela tanga inkap na sale hle khan ni a ral tlan te hi tuna hi chuan China ne na anin rina phai leilet muna te anom nok nuk mayani nimina indona wang khan civil mi te in ni achia a civil mi te zinga hliam tuar paruk anom bok heng China ram rilama himna zonga va inthiar fi hlim ta te hi China mi ten ngai theilovin voin khan an ram ria om lo turin an lo not dar vele chhong ni in BBC chuan soya an puzin pingaril ru chi chi an puni berdon hi an ram lama an lu tang te an hlau hle ni beranga ram ria om po rem tilovin mundang hlazo katlan turin an lo norve chen ni in BBC chuan soyani hetianga nimin lamaral tlan zalila yan ombet lewangin Mungku township China ramri lama hian ral tlan sangkhat le zani velan omto kan soitak ang khan karen ni state khopui loiko bula kungta khuwa anin kap na sa thin le khania anin ka laya bom tlol pakhat chu tukin khana puak le tasia heiwang hian hliam tur pathum anom pha le ani anin dona khan terrorist sipai te chuan kongta khuwa le songkan khuwa ate tan munan khuara inan hal sakba ka bom kam nan takan manga civil mi te in anti chena sa hle boka tukina bom puak po hi terrorist ho bom kam ani zok mai om mange anti ani nimin October ni som pathum chhun lai vel khan moon state chai 2000 pa mukpalin khuwa le kali gate khuwa ate KNLA brigade 1 noya 3rd battalion sipai 10 terrorist motor rual anlo lampun le boka terrorist sipai som pathum anthia hliam tuar pali anom bok ni in KNLA tenan soi an lambun nu hian anin kap deuh nual ne soi ani bok voin chun lai vel khan rengun khopui khayan tam si pa piuso tri pol ho tu ral thuam te po nei meu nine anti chu tu te nemo an kap hlum ni in khayan channel chona soi Mengala Tongyo township rail station veng ting phiu point antia tukindar ko pel vel khan railway lamathok nan CDM pakhat thingwin anti pon lo kap hlum to bokani terrorist ho hi chu thingtlang khotelam an lu hi chuan an zet chia an chua zel chun hi chin state lam chau ne lo mundanga khuwa an hal na satchia kan soingun ta view maya
voina kan hmu danin tanin tari region tayet chong township huam chunga tong piau khuwa po nimin khan an luta civil mi te thil nei an du apiang an lak sak le vak ringot maya civil mi an rok na sale hle ni an lu don hian ral thuam lian an kap ma sa thina mi puilam hian an hlau lo thei si lova tin hlau lova lo tlan chelo la chu an man zel mai bok sia mi puilam in an tlan san an in te chu chu chia in an du an la tamai thina ni tayat chong township huam chunga thingtlang khokwa zeta tangin mi sanga lai mai tuna hian ral tlanin hunan mangve mek bokani chin state lama po hian ral tlan an punbel don ani hi ole khati zong kha voina Myanmar ram chung mun sang chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chunia abekin chin state lam hi chanchin kallai mek ani le zuala chin state mi puite tan inom na mun thewa tanga tong tai na lo nei sak theu turin INP mizo chanal atangin kan som chewani kan chanal min hlut saka atop thlenga min thlir saka wangin in za chunga kan lo me